Asha for me mo bibi akwaba ede by emergency Ghana TVS so yasanso edi nhyemo ewa hebio me gidi se bibia obia no bibia ekosiye ede ama ene story amensa kan ofidem haseni ye mami bi ede nasem abedaya ye maame MFK na asem ode by ene se Nizike bi akwa akodi ni ex nchen eni nti odi aba bepem ofidem asese dia ye moano na ne nsa entime enka ni sika no we be sa se sika ben e na akwa akodi ni ex ni nsem nti yensem en yenko tie mu nsem mananso hye so so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wa comment section as come ho ne ko hwe video nyame adomo minu e fro sen pa che frame adiza no pay anope de boko last year ni muna mepe edan arrente itimene madam for be ma bi edi hu nkomo no si o baby on nadam for baby on so te no edan ni bi da ho a omno so omode ma hai na me sisa de onye de onkonko kire me ho na me nkohwe se mepa ne ka me bone bono a na onfa me nko nti wande no ka so mekwa kwakire wo nti okokko kire me na msi o ene mepe no sisa me pede de na ko na fie wi anangasa eni fie nti ebedu fie no nadamfo ne frɛ no si o ye ko na fie wi ni fie no si o ne baba yewa ne yekoto ne yekɔ a obema ye efie wi anenoma na me sisa de a mate no si ende ono kɔ no akwaje efie wi anenoma no na wa frɛ efie wi na me si yo nti ono kɔ ba ye no frɛ efie wi ne efie wi ne si o okɔ ye no ne efie wi ne wo hɔ no ne tu ne nim no si o edan ni de a month 1.2 a single room and porch no say wo mo gini 1 year no say sade ene o kan no say wate nti oba no be ka kire no monsieur mate nti ade chi no na Saturday anopa no say na dan for na frɛ ni say obi so abadan ni hu nti say me se me pede a ene ye nyina ye nkɔ nkuto na monsieur baby ono won to baby a me won mu twe kakra into onu ndi kan because ne satam na me diskana amandada ekura 3000 into okoye no na matwen ya maintain nka nti within 1 hour time na me saso free no me free no si oba otike mu nti obeso so free me back 1 hour time biom na me saso free no still na maintain nka nti 1 hour time biom na saso free no me free no si o wakwa kotua na me si o se me ka ase anka bisa nti so ama me no si o me kwa ni fewa na teme so e ma me de balance ni create ya toilet so for 1 year ama na me se sa de amate no si enwumi no obeba me nchen wo fie na me si yo nti oba ye no si o okwa ni fewa ni se lock no asei nti obe ya agi Monday oye wia no dikin na de ama ni receipt nyina aka ho na me se sa de amate nti Monday ni mante hwe nti mi Tuesday na me fie ho ekọ me maame ho ti mi kodru ade chi na me friend so na Wednesday me friend ka che ni so edan ni kra menya nji because me tu kwan akọ baabi nti no menya nji biom nti so beti maka che efiewura na mame a nti okoye no so akobo efiewura na mane be efiewura ne se ordinary second sky nti agi obi aba be de abe high dan no answer na me sesa ade amate ma bona de bia se efiewura ni ho me ko efiewura ni si onye obi ye nti January mu no friend me so obi aba beje dan no na efiewura ni di scanner man no but di scanner man no ono di akwakofa laptop ton nti nipa ne so oba beje a odi scanner be mame na me see you mate Monday na Saturday nti Monday de ekwan bi enim Monday ni druye me friend o si nipa ne meje ye fi ho ma bona me ti me friend be 1 month me friend kra no mfa me call do be fa no nya abotre meti osika mo sa pemene me friend ni kra bi obi kra mfa me call eni na me de na aba nse njibi oba se frost adiza brante no oye ompena na se wadamfo keke no ye me mpena dada nti o ex na de man na se time out this kema no na empena twene da so wo mu time me de man de na ye ntwe mpena na mogai all right nti ade na wan kasa wan kope wo dan a wo mpena dada I'm looking for my ex ono na this kema no so mpena dan ma wo edan mi ankasa mi ko pay bi na minya ba bebi a meko nyaaye no ho no so dede wo ewe mu too much nti ono kwa kire mi bebi a na danfo ne wo na msi wo ho ne yedin nti nanka mepe ho no ti time o ka che se wanya dan ni bi no wa wo de wani ko hwe dan no nti ada na de wani ko hwe dan edu time a uti aka no wa wan kwa nkotu ya wo dan ka
me call na fie ra na nka say ni fie ho ante na untimi nsɛ adaje na one day pe untimi nkotua wo dan ka eti fie ra no wa ama me tama fie ra ne bai na me de scan di kan ma ono dada so mfe nkura me ti me di scan ma no ade chi no friend Abrante na friend saying Pacho Jaffa good morning Pacho Pomboko de Boko na also Nyame adom wadaro ma ye friend me friend Poma ha ye Lawson TV na Adiza de na sembia beto ye nim de wo ka nyina ne se na ne mpena ne o na time odi sika ma o na mpena twen bi ani muntem na mogyae na wose ko ha dan ma no edan no wakọ han later wose wo mpa bie mu akọgi sika 3000 wo bisa o se fani sika ma no a every January abepem ne 30 million on fa ma no adan S gracia na S gracia na yes I don't know bitamita de enti am bisa say S gracia ne se wose ne X eno enti e bia na ode okada da bi e na odi sika no etika ni na medinika okay enti de enti na wuntu ai enya u bisa me de enti ai na mintu ai ono de na oka chemo man kasa mintu ya ni sika o ma mi sika te ono na odi sika ni she mi se opedan ina me ma ko pedan ni na later also me kwaji sika no na due to one or two me explanation say oh sika we mi da yesi inti sana me expecting na nkoye inti onya time mama ba me discan be ma no inti they said already atem na be ma mu de me nim but if me see me was scanning to see and me try and chok my friend me several times am my explaining said the me expect no me yan inti onto no bo mama bra wasem a wo kan sika wode ma wo se ode kwa ha dan enti se wanya ha dan na ama no na wo ka kire me se sie me ka se sika ne menya ama na me boa na wo pa kire sen na me pa kire se den wo pa kire sen because nipa ne di sika no ma wo se ode kwa ha dan ante me ba ante me ba nipa ne di sika na ma wo se fa kwa ha dan ma no na so wakwa akwaji sika na eye sabio kasa den nyansa kasa e na wo se wo ka kire no na ka kire me se sika ne mi nyamfa ma na wo pa kire sen na se wo fa nyansa kwan abone kro no ana don't pick sides wasam na wo kan na mi bisa se wo fa nyansa kwan abone kro no ana temi de bia oni mi kasa wonu na titi ne mo rem apeni sika dia ma se fa ha dan ma no a wo gina wonom keka brofo fo kire me se sika ne me ka se menya ama ne na me boa wo mpa bebo me onu na minim no mi minim wo mpa bebo me nti if wa fra me wo ti sika no de ma o se dia na o di sika ne ma o se di sika no men farming kasa woni ne te no on laptops men mami kasa ante kenti no na kasa na mente won kan enyo medjuma me yenu enti usika no de ma ne se won fa nko hye adwuma mu ana se won fa ha dan ma won fa nko high dan tamo si efewa no so di scan ne ma no wan kan twa mi so de ko fa laptop titi mi nya me de ba ma me friend answer no ka twa mi se me de akwa ko fa laptop nti if wa fra wo pesa wo set issue na e wo se wo hu se na wo be set issue se usika wo de akwa fa laptops Jaffa if we can say much shower if you want to solve the issue a bit fa brofos phone to one na tie de o ka no bisa no say laptop na de man so fa nko just kana me de ma fa ma so fa ko fa laptop na o de ko fa laptop no so man kan che o say wan kan che me ansa o de ko fa wie ansa na o be bo mama ne baby am fie on mo o ni me run kon no e me mbron kono e eti da be na odi misika be ma me mi ji misika na ehia me bisa ni say how long onim say na mete onim baby sisi a me mbo okro no na esi den na sika na mba ya me fra wa so a wo mfa da o pansa na obefa me call me fa ni call o say me fa ni call but from last week I me fra wo fa me call from last week I me fra wo fa me call I explained to you several times it is that one friend me you want to who better already voice I'm not a thief me wian here me pacho misika na mi hia nti na me bede wa ba ha nti me nka ho professor bebre na hia me ni misika de bia me de be ma na doso me sira usika mi hia de aye ma de wa Jaffa pacho me ana me ka san mi si mi hia misika why Ajiza yes baby I would akone baby I would akone me pacho misika na mi hia baby a me de wa akone de hu hia baby misika na mi hia krono na wa gbo me no because me from last week no hu me call pa from Sunday Monday nyina me from when hu me call Ajiza uche mi minim se obedi matam nti na me de wa ba se omunji misika ma me nti from misika ma me e na ehia me wo didi matam de bia wo de me ka se wo mo fra na mo mu didi matam
o da ministry o mepe usika ma why me pa cho week ye mu me ji misika menso mepe usika week ye mu me ji misika de bia sa na wo kan ti week ya me ji misika ade da sa wo da ko mate mi se mate ba kai baby o me nti da ben na wo de ba ma me na asem me ka cho o china asem mepe usika ma o da ben na wo di sika na ma me se wo hia me da ba mepe usika ma me hia wo me se da ben na wo di misika ma me me the kind of situation me for support ma usika no me ma ka cho se me de me ma Jaffa wa bo me kro no nti me bisa se da ben na wo di misika ne be ma me na na asem afa intam ko me ka cho da ben na wo di misika ne ma me na ehia me bisa o sama me nyesika ne se tell me niska me ka cho se me usika me cha ntro enti laptop na o fine ne da onipa na ba be fa laptop na o be fa ya na this June me pay usika ma Jaffa enti me bisa o da ben na me say June ye wura June ma within June me pay usika ma June mpa cho me pay date kun a June June date bebre wo mi ti date ben wura fi wusu wechi by normal sana mba Jaffa me ne wo tena na me na me hwe wo enya wo na wo hwe mi o mendi usika da untimi ngira baabi an kan che me se woni me tena wo yi usika sei e de ma me da mepe usika ma me na me di me sika e de ma o eti Jaffa usi June date ben na wo di me sika ma me na me say June ye wura June mu eti first June me di me sika June da me expect na June mu na me si first June me di me sika within June me usika ma first June me pay date bia be first June because untimi nche me date dia first June me di me sika me within June me in business and me say within June me usika wo na obema me date debi me say me enti na me be say wo date wo so ma me date wo si June enti June dia first June na me so me hear me sika enti me di me sika on first June yeah we tell me say within June na mama we sika within June date wo me enti me pay date kun a wo de be ma me Adiza Jaffa me tie o me see within June ye wura June mu a ene em si say first June so ka June ne won ti na ma me di me be kasa no me to ma o date me see June won ti me ma wo be ma me date e so ma me date no why Jaffa e begin and now bet my ending nti e ba me say ma me pen ending first June me di me sika what dey e ka one mete ne ka ben na obo wo me ho ai nti me sika be di 1% odi me sika be ma me Jaffa Jaffa me see ma mboka bia wo ho Abrante mboka bia Abrante Jaffa June me yan usika Jaffa yes boss tie be ma de udu oba sika enye wadwen so obi du oba sika fa ho di ekwan a wo fa so agi ababa sika die no enye kwampa e kro no sem jisika ko han dan ma me hello jisika ko han dan ma me hey na o kra chedi asa na o kan sa na o ka dwun asabo kra sa fa dwun a wo se ending na we kra eno kra de ye ntwen sa wo me see June laptop na o so okofa ye no me kra mi pe bi ato Everybody, my baby, I top out. Enti no okofa ye no one dey one family me to bi am. Na laptop ba ko cry saying. Me trese. Laptop no ba ko cry saying. Me to bi am. Enti nyansa kro no no pese oba ababa wa no. Laptop ba ko cry saying. Me ti am wo madam. Ah, ayen sabunu kra na branch le pese odie no. Munnimu. Jaffa. Munnimi. Na wo sa de do obesika. Munnimi. Jisika ko han da mamia sika na bedi wo a wo se me mfa ma na nakra mi nisika eno kra na mi nisika bia na nisika bia wo me ho amede ma we nyansem hunu kra esa oka boys krache fa baba nisika man na ja sansam no be ma de wo du obesika sa kwan so e kire sei je so onye obi an kana sam ma no nti wo ye be ma no na twemprada wo na twemprada ese mu twemprada Jisika ko hay da mama ya ose sikana bedimo na ju ende na krache ye wi afa sikana bra na yonya kwan laptop na ose wakofa wo ton no fa bra me kura me pebi ato na emfa sika nkoma no oh man from poma de ha adwen ne say oba bo sika no say me de ko han dan I don't know. Oh, but you can't go ahead. My Jessica ne de real business. Wo san ka
Jira chao. Eka brofo. Ayiso. Ade nsem hu. Na mo bi sansa makasa mi money sika na. Ana mo. Time Jaga o say Jaffa. Time be no this sika ne ma o. Me bi say question. Time be no this sika ne ma o. Between me no. Between one no who can say me say and na me bi say time be. October Jaga Jaffa. Why not this sika no ontua ma. October and ababa we say this sika ma o. Meba Jaffa enti obi di sika ma from October be pem nne. Wo se me di sika na run me business mu. Me di akofa laptops. O kan say di sika no ko han dan na say wo se fa akofa laptops. Na o ba bitia enko di sika na ma se fa ko han dan. We yasem. Onko da bontia na. Ensem hunu kwa. Jaffa me ma 24 hours e free nne kwa pem o china. Ababa wani sika na ma e na threat na ugina fidie no so threaten no ne de ni jawo. Wo free akona se ne hu gunsu gunkra. Threaten na wo threaten say en won hwe na chi no ade bia be ye no sanity na be pai no ne hwene na be ye ne ya Jaffa ye bisa ne won asem free won chen madam me threaten ye why wo se won hwe na chi wo ka se obi hwe na chi a kire sen say onimi sana me wo ka se obi hwe na chi a Jaffa e kire sen mentumi ye ni bibi enti me ka kire o me de afidie so no wa be threaten no ene wo koi wo poli na ne kokoro moti pira eyewa ba bia wo bia be hwehwe wache enti sika no free na nkwapem china 3000 Ghana cedis fani sika ma no wo betimi me mbokro no ye ma me se bibi tuna na meche wo bibi tuna ti minchen bibi tuna what threaten no enti bibi tuna wo na me hwehwe wo ti minchen madam na I'm not illiterate too. Baby too now to maintain. Fa obrofo no to nche me say what threaten no. On ferishe. What your basic 3000 na 3000 kwe sika say do ba fidie so. Sana e di nipa kasa. Umu ho 3000 je sika de ba fidie so. Obi di asama bramo a, mo sana mo di me kasa. Muni mo he. Wo kasa nyansam anke enso e be kasa nyansam a kire wo. Say na wo start here. Wo start ne say. Wo kasa yi a yeso ye de be hia wo. We ye aura for aura. Me ka kire me say efri nna kwapem china me da maka kire wo na mo beche me mate pa mate asa me beche na o say police for nipa na egu wo jo mate enti Jaffa tena se twen ye na obi sika wutumi fa na sa wo mpena da dan fa sika ma o mo ma me 24 hours then mo so edi se fata se odi usika fa se mfu free phone so odi se fata se odi usika won pena dada o se me dizika ma se kokko ha dan ma me wo de ona atwitwa se bi o nan ni ho untimi mfro ka enkonko ha wo dan ante untimi nko ha wo dan ma me boma ye kan na ye hwe nipa ene ye de agya no abrante ya wo kasa nya obi wo so na ahwe no oni ni ti o so na ahwe no wo du sika akoma no wo du sika akoma no Emma eto de bia ya na ya dwen ketua bia da yetiri mo no aso wo bakle tourist enya de a wo hwe wo mo na ahwe no na ye de na sa woni na gya ya wo sa de usika akoma na sa pe bi mo ana wo sa pe no ka no kre ena nya se me pe no kre na wo pe no eni ti na dis akoma na so onko high dan fa ma na ka wono no ni wo twa kan be unu obi gya ya hwensem na wo keka kire wo se me disika ma me ex na dwen so obetu ya onko high dan for what ahwehwe ni mu be no na chese wo hwe ye no wo hwe chese wo anya bia ma wo ne wo anya bia nti gyeto me ho wo gyeto no ho wie wa gyeto ho wie ye no tie nsem a wo ka on se ma ye kan nyina no ya na ejidie ena binom de yesa na nso ejidie a we ejidie se ejidie nyanse eno ano no nti ejidie no osa pa ba kuta nine na agent for ho ba de we me pe na tuna yen kasa wa to yesa wo obi asa ba ko tete be ma no na ama wonum nyina aba so you obi a odwene se obeya hwe ne pan enka won fasika ma se ko han dan ma no na won san ko fasika obi a na hwe de ma discussion nse wo so ne na jai o ex no e di abie mu ne e wale mu na mo sa ne mo ex de da no e bi nie o nipa no ne na jai wo ni wo biem e di na ka o pa se ma me fa misika nkoma no no ko han dan ma me baby o ko han dan no onu na behu baby o ko akogye dan no o sa no ba be da wom ajesafo akita so ati ase o so sa ne na jai o tu nice girl 9 year won sane e dan wo na mu a wo nya bi na 3000 credit say yes say Jaffa mo ma e bre
Baby a me kopɛ dan no. Baby a me kopɛ dan no na metua kadada. Nti me kwaji ye da na me kwaji na me ne nne koye. Na me so onje. Chese baby a obekɔ bia wo ne nenam. Ante dabe ne twato a no dai. Oh, na che. Dabe kai me. Dabe ne twato a ne dai. Because I saw kramudi. Mpacho de no. Obi a wo ne na jai. Wo se me kopɛ dan ye me wono na me ye me ko aduane wo ho. Na ye ton aduane. Ante. Nti o ho na obe dabe ne twato a ne dai. Dabe ne twato. Kai me enchai. Dabe ne twato. Na che. Dabe. Me fa no be say 2 months 3 months me de. Na enchai. Ade no omoda so me ha won se. Sa baba ekura da so no na twempena. Misika tie no. Oni ho kwan se wogi ni sika. Misika na be du ho. Sa ko han da ma me na wo twempena mpo. Me da so no wo twempena. Na me se ko han da ma me na me disika ma se kokutua daika. Na akwadi nipa no ono disika na ma. Na no cha se di. Wani je ho ana wo so pem. Mpacho David. De ne si ya mujaye. Atemu didie sei saa. Mo twempena di sen. Anche be 1 month 2 months mu. Mo twempena 1 month. Na me ne na atena dada kra che. Akwa wo kra ba. Ti me ba biom no si o. Sama ba dia. Na say coming back to my ex. Na say wo kwowo e na asa ba be fa wo ex biem. Ti me ba ye na me ka che ni so. Me say da ka che ni so. Menyem. Enti me ka che ni say menyem no. Oho no start atem di na me si o. Na menyim o ba na me so wo ache. Nti oho na ma me ni no. Kasa mi te o to na ma hwe ni suban yi. Nti me betena wo na me hu ye no. Na me ka se saa de a ende ye ntwa so. Eti ba baby a me wo na ye ton aduane oba ho ebedidi. Samto oni sika kra me to aduane ni bi ma no. Sata na mo jai. Na mtata me na me ni ni. E na still sama ne. If you say de. What's electric? O to aduane ma ni di. We de. Wakọ na se no kra na me mani abra me kon hu ntini onya ge 3000 ni wi a obesan akobe because obi a wakọ wo aba still wasan abefa efiti ase ni me hu ni suban e de na ma wo na wo pe na asembro so de nkwa na wo ye ma wo onye bibia ma me e de ya ba na the way a osi o ti say me ma me because na ni ma me so di adiza sa we to dey be your friend mommy adinti e no Akrokodi kakra Mumuni adiza to mumuni mommy yeah ma fama so on to ho da me kwaji scan fi baby a metua ye na me demand so o nkura ti ye bedu fie no na ye so me magi na me wo ho no me we fie no esi o ko fie aba ante eti wonam tama na monam na odi sika ne ma ne se won fa nto ho ma wo no na wo sika kura wo nsem e be fira to ana on say na 3000 na ye sa so be fa ka ba no si ye na ti fa baby a ye wo no 3000 ye sen 3000 ye sen 83,000 ye dodo sen adiza 3,000 ye dodo sen adiza tu me dem see o kra pocket nto onje hye no ma fa ma ne se wonya mfie sen but 27 kaman ba ko wai no fan kuma no na omu oje mandi na ye den ya obesan awo de adina ye ne third person mu ane nam adiza tu mumuni de o kan se hwewachi me hu se enye threat o kai wo se wachi wonom wo ho because ukwo we na asa hwewachi ebe fa no enti me hu se sa wachi na no o ka se hwewachi sa no o ka odo ye de enti wonim se ye den a wo besan aba o se ye den a wo besan aba nti no se hwewachi no edoko aye ko ha ye ni ediza ma ye mistake ya o ye be 10 people Akadi aye me say membra ba me kwa sanka me kwa da sister mani dule ni ba ko e me so mani ba ko no de akọ why o so offer say ye den bra offer me say membra until last time wo mudi sale ni mo no me ko ho ba ma mfre no me ma me wo ka so aho a me ko me ma me ho ti de bi obefre me bia o bla na be se me nchen kakara me se me onware or girlfriend and you minimum unkoto baby a ho se won so ne be ma na tie mba try e wo kuma se ha
One be man eti okuma se ya. Okay. Mate. Eti. Obasa obabeje. Na ko no person me ba ho. Okache me se okure scan kra ne ya, agi me ma ba. Agi so oba ho beje. O di scanner man. Enti so okase scanner e ready bra beje abeko. Ade na unko. Me so on face scanner nse nim so no me beti. Oh, there be. Mate. Se me kwa kwaje kra anye ni fie na me kwa kwaje. Minim ni shop na minim ni be. Mo haji o mo. Jini sika. Na sika no wadi delay no kwaje a. You be third people, when you third person, third people. Adiza. Everyday. Mate Adiza, enti area ye ne be kasa so say ye meche no. Na no ye be bibia fa nani so ye be kire na tiwa ketwa bi. Na wa hu say ha na ye tene nya agro bi na ye di. Enti on de won tena ho no mo so woten fa kasoa. Fa no turn laptops no. O Tames, kasoa new market kwan no so Tames. O turn laptops and answer or repair. Repair na minim so repair ne phones. Ba phones ni de obi na won nche ne shop ni mo repair. Kasoa old timers. Mate. Eti kasoa old timers police for ye ba ho. Na abrante ne pese ofa nyansa kwan na obu ababa wa no fa so. Enti ye be involve the police na ya hwaje o 3000 na ma na china o de ma obi emu a na wasan dane a hye o ex nsem. Wo kwo wo a na wasan aba na wa bebe na wa wo mu. Johnny Nkrofo ni bi o kai Johnny. Johnny etna se kwan efia edru ase honom na ne nsa de da na ne nsa da ne kom Ebusiafo mi do bibia asese ojebre ma yekohwe video no eba je na sika na akodi x nsa no eye ne dan sika na ye mami anase ye nua ba na se sister e chire nsem no ekoba ne se ja na opedan na eja ne x no ka kire ne se obenya dan wo baby e di ama no na odi sika na akwa ne x na asema ne x ni maami ni di no emfa kwam mimi di misika ma osefa kwa rent dan mami waka kire me se na fere anu kwa sika na odi mami kwa no metimi di rent ama bi aka ama metimi etua toilet sika kwa eden aka ho ni ebeji sika na waka kire se odi sika na akwa akofa laptops ton mimi sika na odi beto le laptops aton Mimi sika na odi beye business o bebi wa na aka chese on kind echi oba no su cheche muso ozi wo na wotekwa no onansansa na osanso ye do onansansa kwa na no ohwe we are also on kind echi no matter what say ohwe no wan hwe no ni sika na abeka unsa na elder kind ni sika na abeka unsa enti fa ni sika man because unim die enti a ana say adipot enti odi abafide ma say ye nji ni sika man maybe na ne ho kire no enti no sika na wo kaso di akofa laptop na wo pese obe kire da hwe de we a MFK ne kasa hwe de we on MFK kwa ye kasa obi sika be do nse mumo na wo kire mra lady no so wa big mistake obi ane na trimp na pen e na wo do sika man udi sika man so mfa nkwa rent dan onu so wuni si eja uopi wana osanso hwe no wempu wo ana na wo hwe no na nke onu na wo hwe odi anka sika no ntua nti se na MFT na bedwa for kind guy ne die oyeden ya sika de eso otua sika ne die eso otua because nipa no wan face kana ma o se fa ye business o se fa rent dan man nti se ja se dan no na we nya rent ama na fanisika e man no na sumdwe ntimi bankofu bi wo no ma we are the people that create issues for our own self because as we nya sim bia say utun time like utun laptop u fix laptops fanisika man because you can ono no chire mu no anka se fa koye business o se fa ko rent dan man it is said na we nya bia fanisika man 90 fa asumdwe mbra oye den ya sika no die ye beji sika no e di ama lady ne busia ha e na beji mu ebesisha ne so be subscribe na wa like na wa japo comment no so e wo comment section na ase catch mami esi anything eni meeting e be sanso e di nhyiemu e wa ha biom ebusia maka